Cala usufunza kanye verse number 15 Timothy wokuqala. Kodwa nakwenteka ngephutha umele kwazi ukuthi umuntu kufanele atiphathe kanjani endlini yaNkulunkulu lekulibandla laNkulunkulu lophilako lelinsika nesisekelo seliqiniso. Lamagama lawa akhulunywa umpostoli Paul wakhuluma kuSan Timothy. Uthi sa lapho eEfesu la kubeka khona ukuthi ube umlingisi noma ke ube ngumelusi ngiyabhalela lencwadi ngifisa ukuthi ubeka ababonisi enzaweni yabo umise kahle iadministration lapho eEfesu umise kahle tonke into ngendlela yakhe bese phinde sobeka ema-elders egameni kaJesu. Lama elders usawabeka egameni kaJesu ufuna ukuthi egameni kaJesu unake ema-qualifications ngokuthi utawubeka abantu abankanjani ngoba kunendlela yokuphatha lekufanele ukuthi bayimite phambi kube nabantu laba babeke ukuthi bangena lokhu nalokhu because sasibusisi. So-ke ngiyabhalela lencwadi inhloso yami ukubhalela ukuthi nakutabandeka ngephuthe kufika lapho ngifisa ukuthi wathi ukuthi umuntu ngemuntu kufanele atiphathe kanjani endlini yaNkulunkulu lekuyisika nesisekelo seliqiniso. Lekho uNkulunkulu lebandla ukuthi nomnikati webandla ngoba Jesu uthi ngitheleka ulapha amandla lapho ukuthi lekho lokulibandla yakho uKristu uyakha esiphambanweni egameni kaJesu uyakha nalobusuku bePentecost uyayakha lendlubandla nanyalo usemsebenzini lokuyakha uthi alakho lebandla usibeke ngoba yonke indlu umnikati wayo uyayaka nesifiso ukuthi kube yindlu leke langathi khamba ngayo ukuthi leyake ingane. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Yes, Lord. Leyake indlu yabantu. Yeah. Ngathi ngibona ukuthi nangabe sothi mathuyakuka bekwendela phela ngathi ngoba lamakhanya sekangcola nasiku sokukathi sokwakhiwe sekuyakubeka kodwa ngathi ngibona umuntu akuthiwa ngophe ekhaya ukhombe nje ushaya waqala ukhombe ucoza ukhombe nje ukuthi hayi ekhaya uleyo igagaleta. Amen. Leyo umezalo egameni kaJesu bekude egameni kaJesu lokuthi ngapha ngale ndlu yasekhaya ngoba ayisiko lenhle. So yabona ukuthi na Jesu ufuna ukuthi emhlabeni afane na Job nalesikhathi Sathane dawucela Job nakhona futhi Sathane ukuthi usedela khulumile usinakafika nje angena uthi uNkulunkulu soyibonile incebo yami Job. Ngibona ukhombisa ukuthi uyibonile indlu yami lela phela semusi asosibonile indlu yami. Oh, praise the Lord. Yes. Hey, abethi apha Jehova ngale yakhe aze ayathi ngokuthi yasawusi kanjalo nasekilembe ufuna ukuthi Jehova athi ukuthi nginendlu yami lapha evela sekile. Athi nasathana vela ezulwini yomangala noma awuthela inzabathe akawuthinteka athi uyibonile indlu yami lapha ekhaya kahlabeni. Oh, praise the Lord. Asosibonile nakabona Jesu. So libandla ke indlu asosibine indlu yamoya uNkulunkulu uhlala kini naphela mina kuphela uNkulunkulu nahlala mina kuhlala uNkulunkulu nasuka mina sovela usumile uNkulunkulu lento kuba njalo ngoba mina asosoka mina indlu yaNkulunkulu awusuka wena la khina kaNkulunkulu kunendlela yokuphatha Amen. Nalo Jesu kunendlela yona zamanje leni ngobe it is not enough to build a house. But once the house is built, we need now to know how to maintain what we built.
ukuthi Jesu la ementendeni lokule kwakhe ukuthi uqhubeke kube kuhle ngicela ngibele into ibe yini wonke umuntu akafunze ukuthi kufanele ukuthi atiphathe kanje Yes, Lord. Ngakho Jesu wabona indlu leyikhiphe nje kahle kodwa ngalokuthi ayingaphatheki kahle nje abantu nakathanda nje umuntu kusula tandla nabonzela vela suka amen. Yes, Lord. Bayibona inkosi esingabe indlu ikhanga kodwa igcina indlu njalo imbi leyo kunjalo labantu abahlala la kuyo bamadlaba asosi bamadlaba yebo lapha umuntu ukuthi indlu noma anikwa nje kuthiwa le ndlu lena noma nje ngafana nakuthiwa unike bed sitter nalonike bed sitter bese kuthiwa asesibuke naphela umnyaka ukuthi le ndlu start ikhaza tinjiwe besatimika labantu indlu lapha nje lecala naphela umnyaka ukuthi le ndlu le ehlala hayi uze le wrong uwrong labantu abahlala ekhasi. Amen. Yes, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mayibona inkosi. So umuntu ukugcoba ukuthi le ndlu yakhe kulibandla bantu labangaphakathi kwalo bandla batiphatha kanjani. So le tinto lesifundisako ke leti ngiyinto leti letha kuhle they add beauty to the church. They make the church more beautiful. Beauty is important. Buhle nakamoya umcoba. Ukuthi nje lebandla egameni kaJesu ube muhle egameni kaJesu ngendlela yokuphatha. So ufuna ukuthi ke ezulwini bajabule bangabi nemahlolo usikhona izinto eBhayibhelini lo nkulunkulu akala mahlolo ukuthi Peter uthi unkulunkulu wakho nelathi besela kanjani noma ngizangisele ukho uyabuza ungena uthanga nemahlolo ukuthi Peter uthi he is your God basele kufuzele le verse akaba uJesu. Yes, Lord. Cala ukuthi ke ufuzele verse number 16. Hallelujah. Mahebheru 11:16 esikhundleni salokho babelangatelela live lengcono lokusho ukuthi lizulu ngabo ke uNkulunkulu akamahlolo ukudibida yebo ngekuthi uNkulunkulu wabo ngoba ubiselele lelo khaya losho ukuthi kwenzeka uNkulunkulu abe nemahlolo ukuthi Peter ukuthi uNkulunkulu wakho. Akabo Jesu. Yes, Lord. Akabo Jesu. Yes, Jesus. Akabo Jesu. Bayibuswa abazalwana ngendlela bebakathe bangiyokuthiwa egameni ngekholwa egameni kaJesu kuthiwa laba gogo bafa bakholiwe kuthiwa nethembiso bebakathe basishotona bebangamathemukela egameni kaJesu kodwa bavuma ukuthi lapha emhlabeni babafokade letihambe they are pilgrims in this world because sasibusisi wasekuthiwa ke egameni kaJesu bakubeke baleni nabantu laba bathi noma sikathi phansi lethembiso noma lokho nalo wasinambithi kuthiwa bakubeke baleni ukuthi bona balangathelela livini labo lemthamo kuthiwa uNkulunkulu akala mahlolo labantu. Yes, Lord. Akala mahlolo. Amen. So ngifuna ukuthi ke sisaqhubeka nemibuka lemigomo sisafunza ngoba solo sike sifundiswa ngaKristu sibuka ukuthi Kristu uyahlonishwa sesithi ke indlela simhlonipha ngayo siyamhlonipha ngokuhlonipha lelivi lakhe. Number 2 ngifuna ukuthi ke sibuka lenza balethi leli indlela simhlonipha ngayo siyamhlonipha ukuthi simphathele kahle lendlu yakhe. Makabo Jesu siyakhombisa inhlonipho ukuthi sifunze ukuthi la endlini yakhe uNkulunkulu lokulibandla la Kristu sitiphatha kanjani kulo. Makabo Jesu. Yes, Lord. Amen. Jesus. Ngathi nje ukuthi kwanawo nakathiwa ngiyengeka labanye ukhazi ukuthi bakhile la bese soyahamba uyeJosi ashiye noma loyo la umshiya nomzala noma ushiya kanti ukuthi ngicela ungibone lapha ekhaya. Uyabona ukuthi babedlamini awukhona ihlala kahle eJosi nawe ngeva ukuthi lo mzala lomshiyile lapha ekhaya. Besabeka. Ngendlela lapha esengayo ekhaya. Ungathi khanzalela egameni kaJesu eJosi lapha sebamanga ukuthi wena umuntu wayizothu uhlala uthule kangaka ukhathathwa yini? Ukhathathwa indlela indlu yami ephathwa ngayo. Yeah. Ayikaphathwa ngehlonipho. Akaphathwa kahle. Amen. So kanjalo abazalwane
na Kristu uyaphathateka nelibandla lakhe simo salo na besho ukuthi labantu labangaphakathi kulebandla bangafundiseke ukuthi God bless you bangafundiseke ukuthi umuntu nomuntu uphatha. Number 8 siyaqhubeka manje sibona lethaba ngoba kuthiwa umuntu nomuntu kufanele ukuthi afunde ukuthi kufanele atiphathe kanjani. Kufanele atiphathe kanjani. Kufanele atiphathe kanjani. Amen. Sisi naindlela leyokumelekile ukuphatha endini yaNkulunkulu yokulibandla. Binga ngesikhathi la ukhona lokubamba enkonzweni. Uvele izathu lekuphatheka lekubamba. Amen. Lokhu kwenani ke kukhomba ukuthi uphethwe pheze ukhomba nokuthi thoba phaswani webuholi. Nawo wena lokho egameni kaJesu ubika ukhomba kuba accountable. Ukhomba ukuthi uphatheke kahle umuntu egameni kaJesu lophethwe. Kanti nangabe ubona wena ukuthi nangibukasisi namhla angikhali ukuye enkonzweni. Vele wena egameni kaJesu uhlala phansi namhla khali enkonzweni ngisakhamba nje egameni kaJesu kubukele generation engage kuleviki. Asemane bamhlekile. Nawe wena njalo egameni kaJesu Kristu asezweni uyakhathatheka nesimo sekuphatha kwakhe. Uzawuphatha kanti uzompostoli lapha ngiyabhalela Timothy kuze ukuthi umuntu nomuntu athi ukuthi kufanele atiphathe kanjani endlini yaNkulunkulu yokulibandla. Lelibandla mthwala insika nesisekelo seqiniso nakaba uJesu. Uyajabula Kristu nakabona ukuthi lelifu lakhe lisekelekile phakathi kwebandla waze wanyakatha ibandla langatiphathi kahle langakhombisa kube saba Jehova nesisekelo seqiniso siyanyakathela waze wanyakathela ngesisekelo nensika yonke lendlu sokuthi. Lapho society kubethi ngisilebona usithi example sethu yokulunga. Akafana usisule abantu seven bosomabhizinisi nabathi bhemekako nabathi nathela kodwa ukhaze ukuthi bawahlonipha amabhizinisi abo egameni kaJesu. Kodwa nabo sosana ngabambe umhlanganweni uyashaya ukuthi ngicela ukuthi che manje umnike losiyakhona lokubambako egameni kaJesu lapha emsebenzini kukhona nokunalokho kuyabikwa nabo balelike standard sawo nebhaya yeba disciplined nekuthi phatha kahle isethu leni sifike sigabena khona sikhathi qathanisa khona lapho sithi yini ngasebandla liyashoda. Amen. Futhi lele phandle kulethi lapha nelemisebenzini uyanako ukuthi wona sokuvela lakhe. Uyana usebandleni nje phela sesongela khona lapho singathi khona etivoni hamba phasi kafanele usebe kanjani. Yana ngiyabuzwa lona sokovela umhlangano lona. Bese kuyabona ukuthi shoza asiserious. Tawukhaze sekade incwadi lesho ukuthi ngathi ungahlala ekhaya ngoba bonala ngathi abathi nisebenza umsebenzi. Kodwa ngabesomela ukuthi incwadi lezweni bakhona balabathi nabafika nelanga lokuhlola Jehova banikete incwadi ebuhlungu. Asinabathi uyabuka lelo usulethe incwadi kanje. Lethi awalungula. So labakuyobala bayafika bathi angusine mfakazi ngegameni lakho bemkhokhe madimona ngamanye athi Jesu ngiyabona ngobona kodwa angwathi alikuthi ngendlela ukuthi phatha ngayo ayisiyo lebebhekile ngoba tiphathi ngendlela lefanele la ebandleni endlini yakho. Athi hamba lapho sebenza lapho. Let's have a reports. Lord, tell us what naso ukuthi fail or pass. Nasazuri, nasazuri. Siyafika sithole khona imiphumela ngendlela lesiphathela yomtimba. Letawuthi pass. No pass. Ngelesibili. That's what faith. Nawo ngosokwe. Yabo nje umshisa nyalo, shisa kancane kakhulu. Sesisithola ngithawula. Kanganani naso sekhathi ngosokwe. Wawathi lokushisa ufuna ukuthi ukhule ukuthi ungaziwa ukhula. Hey, sikhona sonke ukuthi yenzawo yokuqedwa ngomaphila ngani. Esokwe. Dithambise wena ukhona ukwathi kukhona nabacelile. Ukhona umuntu wakathi kukhona lo bebele faith.
nakufika lena kawucaca ukuthi ngowendaba gogo kawucaca praise the Lord yona ziyamazi kawucaca so bika lokho bayini ngokuthi wena umuntu lothobekile kuthi Kristu abemnene athobekile nangehlitiye uzathi kakhulu manje ukuthi lethana inkomo ekhathatha kwenu athi ndalethwalela athi ndanika nami ijoke ngoba nami lijoka lisinzi lemthwalo wami awuhluphi nakabo Jesu bese athi egameni kaJesu nifunzekile ngoba mina njani anethenza bayifunza Kristu asakufunzela abantu bese ivangasi ngesemvelo lento ngoba uthi Paul kepha Kristu alimfunzana kanjani and Kristu lapha is making an invitation uqala invitation it's come to me ngoba ngeke ufunze kuye nofunze futhi naye ungafika kuye Matthew 11 hey verse 29 very wonderful Kristu uyafunza wena kanjani manje uyafunza ngoba wena kanjani Kristu uyafunza Kristu uyafunza and Kristu angafunza unesimemo ngabe sifunza uthi wotaniki that is verse 28 ngoba ngeke semfunze kahle Kristu sikhashana kodwa phela usifunze ngoba izinto zamaqala wotaniki bese lasembeka jobelana etweni Jesus and isambekile in service we have a role model kunasifunza khona qhubeka manje nasobeke lijobe bese sona njalo bekani lijubo lami etikweni nifunzekile ngicela uphize lawo magama nifunzekile oqala wotaniki bekani lijubo etikweni nifunzekile kama shanza sisi Kristu wana wazamathekayo uyafundwa and masifunza ngeke simfunze kahle sikhashana ithi lenza awutaniki nithi ngafika lapha kimi bese sena njani sibeka lijubo mayibonga Nkosi bese sena njani sifunze uthi nifunze that's an invitation the greatest invitation come to me only yes Lord then he says egameni kaJesu put my yoke and learn from me so sisi ke egameni kaJesu Kristu ufuna sifunze kuye hallelujah indlela egameni kaJesu yejophila konke siyafunza lapha ukuthi Kristu tindlo udela kanjani uphila kanjani umbani uthanza ini akathanzi ini sifunza kuye bakabona Jesu yes Lord sayizele uNkulunkulu lapha egameni kaJesu Timothy ngifuna ukuthi lapho wonke umuntu afunze ukuthi ufanele atiphathe kanjani bakabona Jesu ngoba ngendlela yokuphatha ngiyolesela ukuthi egameni kaJesu sikhombise ukuthi sifunze kubani ngendlela yakho ukuphatha iyakhombisa ukuthi wena ufunze kahle Kristu yes Lord asosofunze kahle nawe ufunze kahle Kristu egameni kaJesu lokho kuletha ingampilo yakho uhla soziletha ini uhle so sisike bazalwane le migomelo sifunza lena iyoletha ukuhlonipheka nentinda kwesithombe saKristu ebandleni libandla lelo kade kufunzile intinto lodingozisayo egameni kaJesu ladenda lelibandla lelo likhombisa ukuthi Kristu akamfunzi ngendlela efanele usike impostoli bona kakhutha ukuthi bazalwane base-Efeso le ndlela nasekho le ndlela lendiphethe ngayo lelenda ngayo angamfunzi Kristu kanjani angamfunzi kanti Kristu usipitile wasimema wathi wotaniki nasenifike nifunze yini wotaniki nasenifike njani nifunze yini Kristu yafunda Kristu kanjani manje uyafunda sisiyabika ngesikhathi nakhona lokubamba kakozwe your report bika yena manje yena bika libandla sinza egameni kaJesu yeba undisciplined ukuthi egameni kaJesu kwakona lo mnye nje egameni kaJesu
ahambe namabranch awa-rotate afika fast athi hey bazalwane Musi nje uholile ukuthi namhlanje ukhona endleleni lapho khona khona endleleni lemuva kabili nakusonto sobolela zela phezu sonke lelinye branch uhamba wonke lamasonto lo muntu uya-rotate uya la evangathi angaya hey ayikapha mina niyamfunza Kristu kanjani umuntu ukuthi nawe kanjalo ufunze bani noma ufunze bani diphethe njani le ndlela yakho yokuphatha ikhomba ubuhle yini. Does it portray you as a glorious person? Can Christ boast and boldly say that this is my child, this is my son, in whom I am well pleased? Don't say I'm going to go to the line. You must also do something crap, and I let you pass a line. Eba kena, muba let you abandon. Ya Christ, la mani bana, la Christ. Ngithatha philo ufuzele mali Matthew 16. Ngona uthula athi bandla ngoba nabe sho utaqazile umfundisi manana awutekela yakho ufuna uthula athi kahle bandla hey sise Church of God yabani awusho nokuthi yakho yababe manana yabani asasibe mfuzele verse number 18, 16, verse number 17. Jesu waphendula wathi kuye ubusisiwe wena Simon wacha yes ngoba lokho awukaphulele umuntu kepha ngoba losesizwe verse number 18. Nami ke yes ngithi uphetho etiwaleni thwala nemandla ekufa alehlule nehayidesikela ngiyawulaka yini libandla lami. Jesus is taking ownership of the church. He says this is my church. Why umuntu uthi usiza sicathulo sakhe athi aphe sicathulo sakhe uthi usiza shirt athi aphe le shaka la usho kuthini lo ungalisizi nje uma kanjani. Amen. Yes Lord. Ungalisizi noma kanjalo na Kristu nambe la apostala ezweni ibandla Jesus ibandla lakhe so umvisa ubuhlungu nangabe sothi le order la ishiya yephila kwebandla ayihlonishwe lebandla lakhe kanti uthi ke lebandla leli ngifuna lakha ngadodo behlala sokuze ukuthi emasaya kufa nehayide sala lehlulu namuhla kufa nemandla kumnyama hayi lehlulu lebandla libandla alikhetha wona yalo ngihlonipha lifa la Kristu ngoba sisho sathi le ndlela sikhomba ngayo inhlonipho kumuntu ukuthi siyawahlonipha emavalo ukuthi uthi wathi manje abantu bathanda hlonipha kufa bathi nje lapha asenye wathi agogo lana wathi yena nakasho ucela kodwa la udamu ngishole umuntu lo nathi awusapha hey akasho kanje wathi ucela ukuthi uyahlonishwa magama umuntu ofile kuvona uKristu wahofa so simele sikwini hey ukhulumile evila kodwa bazalwane livi la Jehova alikahlonipheki Jesus esishithe vile phela sathi lo wenzilela livi ngibulala Lord nama nayi cela imvume umolo wakho yekuyohlanganyela thikozweni kulabanye babakhe laphandle balapho uluswe khona kwendalo lokho kukhomba ukuthi thoba nokuthi uyalawuleka Jesus. Hebrews 13 verse 17. Hloniphani baholi nilalele imithetho yakho ngoba balinza imiphefumulo yenu bangaphumuli njengoba vele siyawulanzisa hayi phefumulo lakaphasani nanenta kanjalo niyasisita umsebenzi wakho ukuthi siwena umsebenzi wethu batawenta
ngekujabulela. Siwenze lo msebenzi wethu ngejabula. Hayi ngelusizi. Ngokuthi umfundisi wakho asebenze ngejabula hayi ngelusizi. Hayi ngelusizi. Naso siyabuka uthathwa yini umfundisi asiwe naSathane umzalwane longalawuleki. Awusiwe Sathane. Khona nje lelenda ngendlela ngibona. Ya, kuyabonakala ukuthi umfundisi noma ulethe umphefumulo siyayiliza umphefumulo asidingi nje ukushumayela. Ngoba singasuke ekhaya sibe nesikhathi emthandazweni sisifose beke lumusa bafihle babathide wempisi. We contend in the place of prayer. So contend ukuthi ngosibekele umusa. Yes. Nemisebenzi yabo basayenda abayende kahle baphumelelise bonke. Jesus. Bende bawasabe, bende bakulangadelele, bende bakhule ekwesabeni, babe nekhala, bajule kakumoya, kumlalela moya, badepende upon the Holy Spirit. Siyabathikeza ngazama. Oh Jesus. Sekusuka bakasifuza kuze ngomsabeni lona lasikwenda usonde kahle. Ngoba sifezele phefumulo yenu. Ngekujabulela. Siphende voyini, mhloniphi. Sawona kanjani? Number 10. Balisa timemetelo lonato. Noma lomphathiswe tona nanobhala phambi kube umphathihlelo akalongozo. Akamukele ukuthi ingozo seyiqalile MC soveludle uralahlelo soyabonakala uyagijima MC utobika khathi utobhalisa sibele utobika kudaleka isikole ngoba na umsusa ngendlela yakho ukuthi alalele wena ngisho ukuthi akayekele lo MC alalele wena udala elo discourse. Kazi swa konke wendele kahle ngehlele sala mthuthuzeleka base Corinthians 14 verse number 14. Order in the church. One of the things that makes the church beautiful, he order yayo libanda lihlele order. Asos order. Jesus. Uthi ukubona women order. Not specifics. Yona nje ngithi kahle live the most bonke abantu bahleti upright babuka umfundisi balalela iorder le. Ngicela ukufundisela manje verse 14. Kepha konke kwenteni kahle ngehlele embiso nebona lapha. kungaphi konke kwenteni kahle Nani ngehlele embiso. Nawo Kristu nawe bandla lifunze kahle kwenda kahle konke ngehlele embiso line order. Uthi Christ is really beautiful. So beautiful. So beautiful. Beautiful. Number 11. Phambi kuba wathula inkulumo sithe phambi kwabandla bingelela ngokufanele. Jesus. Dihloniphe tokatheka. Yes Lord. Lelo kumxholo lokukhomba inhlonipho nemoya lobuhle. Jesus. Kuhlonipha lofanele kuhlonishwa kwingcenye yokholo. Number 12. Khombisa ukuthi ukhona enkonzweni ngekuvuma amen. Noma hallelujah. Noma my going horse. Noma yebo horse. Konke kwendliwe ngehlele biso. Kwenda lokho kukhomba umoya oneshisekelo yokufunza nalona kwethaba kumkela kondlela. Yes Lord. Number 12. Thank you. Wogwena umnyakato ngesikhathi sekufundwa kwelivi laNkulunkulu labazala nabancane ngalofana nabo abathule phambi kaJehova batimise kahle basebenza kwelivi laNkulunkulu. Number 7 ngokuphuza ngegcina. Dinekele kulesikhonde. Noma ngabe usiphi isigaba noma umsebenzi lokela ukuthi uwene noma ngabe ungakagcami ungawabalekele amathuba ekhona ngabo Jesu. Kuthi ngiyela ke la embusweni noma kulungela ukuthi ube sikhonde kwenda wonke umsebenzi lokho ukuthi uwene noma lokho ukuthi uwene but kuba ne7 spirit. Aso 7 spirit. Moya wesikhonde, so moya wesikhonde. Mfunzela abantu besegcina Luka 22 verse number 26. When I was looking at the greatness in Ambusweni, how do we measure greatness in this kingdom? Kodwa kini akunjalo. Nalibona ngasothi Jesu lapha babedlamini abeconnecta iphilosophy. Laba abafundi asazama ba-addressa ukuthi nina ngathi ninephilosophy lethi la emhlabeni la embusweni umuntu mkhulu nangabe kunje. So kodwa kini akunjalo.
ngaso kodwa ke Kodwa ke now Jesus is giving them the heavenly concept of greatness. They came, they were analyzing the situation and they were having a wrong concept. Jesus is correcting them. He's putting God forgive akunjalo. nokungenani Lokukhulu kakhulu ephathini wenu kufanele afana nalokuncane kakhulu nebuholi kufanele afane nesebenze. Amen. Nawe indlela yemba mkhulu namuswe. Lo mkhulu kufanele usabe njalo kancane. Nawe ufuna hamba afake isikilo. Yeah. Ngoba noma sizwini indlela iphakama wehla. The more you go down, the more you go up. The more you go down, ezulwini kuthiwa akaphakanyiswe. This is the correct concept. Fanele uphakanyiswe. Ngoba lento yakho yendlela yokuphatha na uphansi iyakhombisa ezulwini i-mindset yakho ukuthi wena ungaba kabi na ungaphakanyiswa. Ngoba nawe shothi i-mindset yakho inje usesela phasa. Kangakanani ngaba lapha. Shothi uyawuzathinga kude longafika kuwo. Uyafuna ukuthi sikhase uze ubhalwe incwadi ukuthi please may we kindly have an opportunity to see you ngoba vele umuvu wephakamo. So asasitimisele ukufunza Kristu. Utaleki ifunzeke. Utaleki ifunzeke. Utaleki bebe jo